Radionica se bavi zvukom i bavili smo se u stvari ovih 3 dana sa djecom zvukom u filmu i manje više dijelom produkcijom, a dijelom slušanjem i nekim opažanjem i učenjem kako se uopće percipira zvuk oko nas u atmosferi, koji zvukovi su blizu, koji daleko. Zabavljali smo, išli smo na plažu, slušali zvukove, gledali smo videoje i sad baš radimo naš video. Došli smo do trenutka kada ćemo proglasiti pobjednike 12. Liburnija film festivala. Ili ćemo slaviti ili ćemo kukati, vidit ćemo. Ne veseli se. Proces rada, pa znači proces života. I lost interest in everything in my life apart from Rahir. I didn't care to do anything but to think of him, dream of him. U ruci smo imali mama i babuška naočale. Tu je sad pitanje, šta ćemo misliti? Da li sam ja to namjerno zatežem, da li je to takva rutina inače ili da li je nešto treće posredi? Ja bih sada pozvao producenticu Liburnija film festivala, osobu koja je 3 godine dala svu sebe zapravo organizaciju ovog festivala, da kaže kako ste glasali vi i kome ste dodijelili nagradu. Najboljom ocjenom od 4,7 odabrali ste film Četvrti majmun. Stvarno ponekad poželim da jednostavno da me nema. Nikad mi to nije padalo na pamet, mislim u prijašnjem životu, ali onih svih mučenja, sata vezivanja, izolacija i sve to i onda shvatila samo da me nema. Steinbeck je imao jednu prekrasnu definiciju umjetnosti kada je rekao da zapravo onako umjetnost nas vraća našoj čovječnosti. I zapravo negdje se čini da ovaj film zapravo, koji priča jednu temu koja je bila javna tajna grada Rijeke cijelo vrijeme, zapravo je onak publika, kao da je tu lošu savjest tog grada, kao da je htjela oprati. Nagrada za najbolji film 12. Liburnija film festivala ide filmu Potrošeni Boruta Šeparovića. Ova naša, ajmo reći, priča o potrošenima je i dokumentarizam, ali je djelomično i fikcija u kojoj se može vikati ovo je dokumentarni film. To je jedan konstrukt u kojem je sudjelovalo jako puno ljudi, možda i 100-tinjak ljudi zapravo bilo u procesu i ja vidim to kao nagradu prije svega svima nama koji smo to radili i na to sam vrlo ponosan. Sretan sam, super je završilo, još uvijek imamo još koji sat do službenog kraja i naravno vidimo se dogodine. Bilo je dosta ljudi i sad ima jako puno ljudi. Ne znam šta da kažem, u stvari mi je genijalno da publika prati Liburnija film festival sve ove godine, da smo uspjeli održati publiku na hrvatskim dokumentarcima, da mi u stvari ovisimo, naš program ovisi o godišnjoj berbi, o tome što u stvari hrvatski dokumentaristi snime kroz godinu i mi proberemo od toga ono što mislimo da je najbolje. Opuštanje i oduševljenje u 2 riječi. Dakle, festival se stvarno privodi kraju, sada ulazimo u posljednje minute de facto 12. Liburnija film festivala i naravno da sad onu napetost zamjenjuje zadovoljstvo, sreća, prije svega zapravo zbog povratnih informacija od svih onih koji su bili dio festivala ove godine, od ljudi koji su ga radili, od volontera, od gostiju, od publike, od novinara, partnerskih festivala, međunarodnih gostiju, tako da su zapravo te povratne informacije su one koje te pune da odmah kreneš pripremati naredni 13. LFF.
Hvala.